Halo guys, sekarang kita lagi ada di Upper Clift daerah daerah Bojongkoneng. Ini Kita ada wisata lihat-lihat baru dulu. guys, di daerah Sentul ya, namanya Upper Clift, dan gue bakal masuk ke dalam kayak apa. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
baru nih. Lagi rame ya? Lagi rame. Ingin cobain ah. Inilah, boleh. Untuk per malamnya berapa Kak? Saat ini di rate 2,3 Pak. Jadi nanti Untuk yang tipe ini? tipe pakis, ini junior suite. Oh, ini junior suite-nya. Kurang lebih seperti ini. TV-nya Oh silahkan. gitu. TV-nya kita sudah smart TV terhubung sama network. Lumayan lega ya. Iya. Berapa? Ini di 2,3. 2,3. Betul. Nanti net publish-nya di 2,7. Oh gitu. Silakan lihat. Wih, view-nya keren banget. Ini saya kan lagi berkabut jadi. Mantap. Itu Curug Bidadari. Curug Bidadari ini Gunung Gunung Pancar. Pancari ini. Betul. Di bawah kita Mandapa Kirana. Oh iya, ini mendapat kemarin saya dari situ. Oh, dari situ. Saya mikir kemarin lihat ke atas itu kan ada bangunan baru apa ya? Pas saya lihat di YouTube, wow, upper cliff kayaknya ini gitu. Baru. Oh iya benar. Ini sebelumnya hijau banget. Mungkin sana. Kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Oh, kalau untuk villanya ini aja. Kalau villanya di sini aja. Kita baru tersedia 8 unit dari total 15 unit. Kemarin saya baru lihat kan katanya baru soft launching ya. Betul. Berapa tuh bulan kemarin ya? 18 Juli. Ah, Grand opening nanti Grand 17 opening, Agustus. 17 Agustus. Semingguan lagi kita Oh, keren. semoga aja. Oke lah Kak, terima kasih ya udah Terima kasih ngasih juga. tahu dalamannya kayak gini ternyata. Mau yang tipe yang satu lagi juga boleh. Kalau ini tipe bednya itu twin, view-nya ke city light, kota Oh. Bogor, lebih indah di malam hari. Oh, Kalau lagi beruntung ada Gunung Salak di pagi hari. itu kalau yang katanya view-nya bisa ngeliat Jakarta mana? Ini.